Kalau tengok gambar ni macam orang ni meniaga tapi tak ada masa depan je kan. But jangan terkejut dari meniaga kat rumah dengan modal tak berapa ada. Sekarang dia orang ada 7 cawangan yang memang style dan saya makan sini baru ni. Ini cerita mereka. But saya nak share benda paling penting dulu. Bab makan kat Mokis ni. Saya suka Mokis ni tak menunggang viral untuk jual pizza. Tak ada wagyu, tak ada drama. Just masak sedap-sedap. Dan bukan setakat pizza, dia ada menu-menu yang bagi saya tak ramai orang buat dengan betul. Contoh macam menu ni. Pancake dengan maple syrup tapi ada beef bacon dan telur goreng. Rasa manis, masin, berlemak meledak kat dalam mulut. Saya memang lama teringin nak makan menu ni. Then the main hero, the pizza. Best sebab banyak pilihan. Saya nak cerita satu-satu pun malas sebab saya nak fokus kat dua hal. Saya sebenarnya tak suka pizza sebab saya tak suka rasa dough pizza. Tapi maybe sebab saya cuma makan pizza kat fast food. Kat Mokis ni, dough dia rasa ringan, rasa fluffy. Bila gigit part tepi yang saya selalu tak suka pun rasa lembut, yet crispy. Taste like a good bread and ada that aroma roti yang wangi. Kedua, bab topping dia saya sempat try beberapa jenis. Semua toppingnya memang sesuai as a pizza. But korang datang makan sendirilah untuk judge. Lepas tu saya suka diorang provide Sabasco sauce instead guna sos jenama luar. Sabasco ni dari Sabah. Rasa gila pedas dan masam menyengat. Bila makan dengan chicken tenders, dia orang yang deeply flavoured dan juicy, it work well. Saya ada makan menu lain yang for me personally, saya rasa cukup untuk saya repeat makan 3 kali seminggu. Dan saya ada perasan kat kotak pizza dia ada cakap pasal sesiapa nak invest kat kedai dia ni. So as business owner myself, what do I think? So kedai ada, produk ada, orang kerja ada. So hari ni saya ada dekat Mokis Pizza untuk menjawab persoalan sama ada is this a good business, is this a good investment. For me, kalau nak menilai business tu, I think first we have to look whether is it a real business, ada physical outlet. Pizza Kitchen, you can see real people buat pizza, real dough, good packaging, good branding, good people running the business, and I think you just have to look into the P&L whether this is a good business or not. But in any investment, there's always a risk. Cuma from the outlook, I think the brand are legit, the people running it are legit, the people yang working with them are legit people, most of them are local, the product are legit, good business model, offer was made based on their success in other outlets. Sexy brand, I would say so. Demands are overwhelmingly good. You see, I've been here daripada the last 2 hours and you see there's so many people around here. Tadi saya datang masa lunch hour, so people are actually queuing up. They have been around for quite some time. It's very sustainable, but like I said, there's always risk in investment, and think about it properly. Make sure you understand the risk. To me, I think this is a very good opportunity. I'm sure on my man.